урматтуу Ош жана Жалал Абад облусунун тургундары, эгер сиз үйүңүздө мына ушундай кооз кылып травертин жасаткыңыздар келсе, ушул экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Болгону үйүңүздөрдү көрсөтөсүздөр. Материалдар, лесалар бардыгы өзүбүздөн туугандар. Анықтан экрандагы номерлерге байланышып, өзүңүздүн үйүңүздүн сыртын ушундай кооз кылып жасатканга сизде толук мүмкүнчүлүк бар. Андыктан байланышыңыздар, байтуудан десеңиздер дагы арзандатуулар болот туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана байтуу каналынын каталуучулары. Бүгүн 14 май 2023 жыл биз өзгөн жылкы базарына келип туугандар. Буюрса жылкы базардан рабочий аттарды, чабараттарды, өспүрүмдөрдү тартып көрсөтөбүз. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Азыр бир катар көрсөтүп маалыматын бере беребиз туугандар. Андай жылкы сүйүүчүлөр бирден лайктан басып коңуздар. Ат канча экен ат тууган? 200 миң сом дейт. Азыр урганга аркан кийин. Акырынан көрсөтөлөр чекеден. Бүгүн аз бирок атчы чабараттар өтө аз. Көбүнчө эле рабочий аттардын базары кызып атат. Ат канча экен тууган? 200 миң сом. Жашычы 3 асый болду. 3 асый ат 200 миң сом дейт. Бул канча экен? 250 миң сом. Жашычы? Жаңы асый. Жакшы экен бул дагычы. 250 миң сом дейт. Канча экен ат ака? 160. Жашычы? 3 асый? 3 асый 160 миң сом дейт. Өспүрүм дагы өтө жакшы экен. Далат жана 200 аттыңыз ба? 200 миң сом экен. Жашычы? 2 асый ат экен. 250 дейсизби? 250 миң сом дейт. Кашка. Породасы кандай экен? Карабай. Туяктары касыптары кандай? Жакшы. Кайердики? Кайер? Кызыл тоонук экен туугандар. Номер айтып коесузбу? 775 64 42 42. WhatsApp бар? WhatsApp бар. WhatsApp'tan дагы байланышып жүрсүздөр. Бирок бийик анан узун дагы экен көрсөңүздөр. Көрүп, жакшы жылкы издегендер. Улагында гарантия дейт буюрса. Азыр жерде ат, эки ат менен эмолот жыгытты да. Чекеден көрө берели. Үлгүрбөй калды таткан. Канча экен ат ака? 170 миң сом. Рабочий. Ат канча экен ат? 120. Жашычы? Бышты экен. 120 миң сом бышты. Чекедей көрсөтөлү. Ат канча экен ака? Мунун басы сыкпайт ат. Билинбейт ат. Эч ким сурабайт. Сураган эч ким жок дейт. Базар дым чота. Басы керек дейт. Мына чекчеген ат канча экен? 150. 150 миң сом. Жашычы? Бышты? Тамсыз десе көрүнбөйсүз ба? Жүрөбүз, мына тартына. Бурул, канча экен бул? 130. Сизден бе? 130 миң сом. Нелер бар? Улагы бар. Улагы бар. Ишке кошулуп жакпыз ана. Ишке кошулуп элек. Улагы бар дейт. Кайердики? Бышты. Бышты экен. Ириси бар. Ирис сонук экен ондар. Жакшы. Акырын көрөрүз. Мынадагы үстүнө. Мындан окуйт. Канча экен аттың? 150 кем бар. Жашычы? 3 асый. 3 асый. 150 кем бар. Ат канча экен ака? 110 деп атам. 110 миң сом. Жашычы? Жаңы асый экен. Сурадыбы? Канча? 90 берип атат. 90 берип атат. Нелер бар ака? Нелер бар? Иши бар. Улагы бар. Улагы бар дейт. Өспүрүм окшойт ака? Канча жатасыз? 70 миң кем бар. Жашандай калды. Бунан экен. 70 миң дейт. Акырын көрөлү. 90 дедиңиz.
75 baloğu. Geçin. 82 belli belli. İşi var o. Canlı yiyor. Can ürün. Can asıl. Ha, caşken de. Can ası iken. Al sayılık değil. At kaç eken? 130. Caşıca. Büştü. 130 bin son dedi. İşte. Sen de akırın. Vururuz. Pazarda andayırken. At kaç eken ha? 100 bin son. Caşıca. Canası. Neler var? İşi var. İşi var. Canası. 100 kem vardı. Hay sattı da ka. Hay sattı da. Sen getirip gitti o ka. Getirip gitti kaldı. At kaç eken ka? 95 bin son. Caşıca. Düştü. 95 bin son değil. Bu at çekene ka at. Hadi gidelim. 80'e alındı. Bu iki geçiriz. 80'e alındı deytin ana. 80 bin oldu. Yaxşı aldılar. Samuray. Mingeniz kaça? 120. Yaxşıca. Canası. Neler var? Assalamu aleykum. Liboyu var. İşi. Universal deytin. Liboyu var deytin. Akırı görelim. Kanday otapta üst ürünleri görelim ki. Yaşı kaç gerek ya bunun? Bundan mı? Kaç yıl otasın bundan? 75. 75 yıl sonra otanı kullandı. Görelim. Üst ürün kaç eken? 100. 800. Yaşıca. Bundan mı? 200 değil. Bravo. Şimdi onu da kesin gösterip koyalım ki 200 değil. Жақсы екен бұлдағы. Қасындағы көрсетіп қойылды. Сорлар. Üstümler kaçıdan eкен әкелер? Ha? 700. Bundansa жақшыча. 3 yaş eкен tuanдар. Күшті болып тұр. Жоғын жол bu. Қай ердікі парада? Россия. Россия екен. Денсаулықтар қандай екен? Тұяқтар қансыздары. Жақсы. Көріп тұрсыздар. Биік дағанан жоғында екен. Жақсы екен. 700 мың сом дейді. Өспірім қанша екен? 230. Жақсыша. Бұнан 230 а? 200. 230 дейді. Бұнан екен. Жаш қанша екен екен бұны? Бұнан екен. Paradası şey. Karabayır. Özü Karabayır değil. Yoğun yerden bir ok. Bazı kaç dediniz? 250 misal. Boyu ne çözdünüz mü? Boyu 1.60 şart. Nomer ait koyun? 73 milyon. 60 milyon 4 milyon. Kim bolat biz? Kim bolat biz? Görse görüp paylaşıyor ister. Boynu da yoğun. Akalar Özbekistan'dan geldiler. Жақсы базар ма? Байтабай ма? Байтабай желакты biz bozamız ama. Dakika da kalırsa. Oldu. Жақта дағы. Üstümde de sırayla. Üstüm maça geldim. 300 bin. Yaşlıca. Büştü kent vandar. Bir gen. 300 bin som deydi büştü. Boyu bir gen vandar. Şolmuş dedi. Bunu üret koysun atı gen. Ötmekten edin. Sakan egen. Üstüm maça geldim. 150 bin som. Yaşlıca. Büştü oldu. 150 bin som deydi büştü. Suradı mı pazar? Canım gidiyor. Özpürümler kaç gerek ha? 85. Yaşlıca. Bundan 85 bin son kıyım oluyor şu an. Bakırın. Göre öyle. Özpürümlerden. Yaş kaç gerek ha?
İkisi oldu. Kaçta tutasın? 110 lira. 110 tutasın. Sıradı mı? 90 lira. 90 sıradı. 90 sıradı vermediler. Ahırı böyle. Assalamu alaikum. Kaçta tutasın? 170. 170 insan. Yaşlıca. Peki bulut değil mi? İyi mi 2 yaşar bu? İyi mi 2 yaşar bu diyeceğim. 200 dediniz ha? 200 insan. John anan büyük dağken. Görürser. Narpılsız ağa. Bul kaç ka? Minge. Akçası 150. 150 min sam ya. Жақында. Narpı dançakta kaçadı koyalım. Buna dançak. Dançak kaç ka? 150 buldular. Buldular 150 min sam. Ha. Numarınızı ayıp bana. Şöyle Nomer. Nomer plus jetmenen 929 683 63 05. WhatsApp var ha? WhatsApp. WhatsApp, российский WhatsApp ekan to'nlar. Agar tavab qilayotgan bo'lsangizlar, bizning yerda ekranda nomer qoldirib qo'yamiz bu yerga. O'sha nomerga yozsangiz biz savol beramiz nomer. Nomerlar bor. Aqrin ko'raylik. O'spirim qancha ekan? Qancha o'spirim? 75. 75 yıl kim var? Yaşlıca. Yaşıyor. Kaltatay. Kaltatay ekan to'nlar. Bundan görelim. Alındı var. Kaç oldu? O'sha bilet qancha bo'ldi? 66 bin so'mga sotib olindi dedi. 66 oldu. Sürümler görelim. Kaç ekan? 90 bin so'm. Yaşlıca. Bundan oldu. 90 bin so'm kim var? Ne güzel. Kaç eurodan sen? Sen de şunu sıra bakın şunu. Şu gönlüme telefon demeden. Kaç eurodan? 100 kim var? 100 kim var? Suraştı? Bana vergin şunu. Kaç eurodan sen? Paket koyarım. Kaç verdiniz? 80 mi? Televizyona çıkarsın bırak. YouTube kale 80 bin vetatken. Ha. Şuna 80 bir dedi. 80 bir beydi. Buna 5 kaçka kaç çekerek ha? 100 kem var. Yaşlıca? 1 yaş oldu dedi. 100 kem var dedi. Öspürüm kaç çeken? Üspürümüz 70 kim var. 70 kem var. Yaşlıca? Yaşı Bundan bulat dedi. Tay kaç çekerek ha? 150 mi? Yaşlıca? Yaşı düşebilmeyiz. Жақсы ekan. 150 min so'm dedi. Qara. Tashqa. 150 min so'm dedi. Bundan ko'raylik. O'spirim qancha ekan aka o'spirim? Tay. 65 kim var. 65 kim var? Ha. Yash qancha qoldi? Kaltatay. Kaltatay. Tay qancha ekan aka? Ha? 90. Yaşlıca. Kaltatay. 90. Bir ekan. Sen qancha ekan? 80 min so'm dedi. Yoldağı yaxshi. Na tay qancha ekan? Neyse. Tay qancha ekan? 180. 180. Yaşlıca. Kaltatay. 180 değil. Öspürüm satılıktır. 86 oldu değil. 86 kalınmıştır. 86 oldu değil. Bunda şunday tuğanlar, bugün biz Özgön Jıl pazarından çavaratlarda, raboçatlarda, öspürümdörді tartып көрсөткөн hareket kıldık. Sınıf fikirleri bolsa kommentariyga atыңыздар. Kanalga katıl etіңіздер. Tinchlikda, amandыкта болуңуздар.